Ketheka mutegeri wa Weru TV tha mugwanja imbegashi ya tariki 25 mweri wa 11 mwaka wa 2022 nkugwata ugeni ntitoni cia Weru tha mugwanja niumbitagwa Christine Wanjeru tukiambiria ntitoni cietu murungamiri munene wa Muntuma Makuyu county ni ya Tharaka Nithi tawe Josephat Kirima na ugite urimi uyu na nkinyagia arima Makuyu ni mongerekete banene county ni inu baria augite mwankatha ino ni makuraithiria wongereku uyu ugikinyira mwaka uria tuthiite ni baria riu augite akiongera na augite atitha ino ni makinyite nusu ya kithimi nuntu arimi magana mangi mathandatu ni mambirite kuthoma urimi uyu wa Makuyu na kuga maria maumite ona miena iria emi mutatharaka makethirwa makithungira urimini uyu nongerete na kuga kuma mwaka ikiringithanagwa na mwaka muthiru thirikari irienda arimama makinya 1,190 igikinyira mwaka uria tuthiite itabu tukwithirwa tugitarirwa ni mwandiki wetu wa ndeto Martin Mugambi. Urimi bwa Makuyu ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi buririkana kuongereka kuma 1,516 mwanka arimi 1,840 gukiringithanwa na guka nyuma. Riu igitariri urithi wa samaki ibwambiritie gwata inya muno ni untu bwa kinya support ira twonete ki mbere thirikari ya Tharaka Nithi county na thirikari ira nene riu itumbite kuongera arimi ba Makuyu ibongerekete na kuma 1,516 mwanka 1,840. Josephat Kirima ora nwe murugamiri wa urimi bubundeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ariuga bari na mworoto ungi wa kuongera arimi 1,189 ara tayari bongerete arimi nkurukia 600 na mwanka nandi iturikurutite arimi ba Makuyu 681 na gibau 681 bondi benjite marima ma samaki itu ba supported na liners ponde liners na bathondeka marima ba ja samaki na irima rimwe riri 300 square meters na ikuonania irima riu ria 300 square meters yomba gwikura stock ya not less than 2,000 fish. Kirima ariuga barenda kuthiathiangia urimi bubu bwa Makuyu kiri guntu gwa kaunti ya Tharaka Nithi kura kwithagirwa gutari na ruuji. Nandi murandi jojo gutethetie muno nuntu bwa kira kithara gi challenge muno ya kuthithia fish farming nuntu bwa kwithia ruuji rutikungana na areas ci bo muro kwa Tharaka zone kuketha yo ire ne muno temperatures ire iguru kwa na ruuji ruketha iru kuthira haraka lakini nandi ku mitigate mantu jau yo gitumite murandi jojo turetera jo support farmers na pond liners wishe kumba kulitini ruuji na pond yekweta wathithia na wekira line eu ni kumba last for 10 years, not less than 10 years. Na nukwitha na ndu kiumba kwitha wina Makuyu yaku continuously as 2 years. I mean in 1 year ketha wina season igiri cia kuketha Makuyu. Arikiritie na kuga urimi bwa Makuyu bwithagirwa buri urimi bura buthuburu gukiringithanwa na urimi bura bungi na no buri maumithio nkurukia ma urimi mama. Arimi ba Makuyu bombita gutetheka muno nuntu kinya bwa kwithiba kuona mapato nandi ukeja gutega size iria tugwika samaki ucia over 2,000 na compare na size hiyo kwa ikulima iria be kula bibingi bitiomba kuona mapato ja maingi lakini samaki nuntu ile kula podi ne una wendia kulingana na demand ya samaki ile kunande no kuomba kuketha samaki hii nyingi no kaona mapato ja mega. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitawa Martin Mugambi.
Mukaregete aninge mwerekithia wa kiwanda kia majani kia Mongania neumiretie na gutetera mbia ciuria cia mbia iria ni ciringi 800,000 icithiritwe kirikana na itumikite uthuku kuririkana ni magurire mugunda wina mabiga ntere imbumu cia mwena wa mbere mugunda uria wagurirwe na mbia nkuruki maita matano bei ya mugunda uyu buria ubaterie ritamonekwa muciri gatubecio Kibinya. Mwenegiti wa kiganda kia manjani kia Mongania niwe Enos Njero ni urateterera ikinyo ria utongoria muceru wa iganda cia manjani thiini wa kaunti ya Embu nicio Mongania rukurire na kathangarire wa gwika uthuthuria wa uria mbia ciatumikaga ni atongoria a iganda ino aria mari wabici vau kavereri. Enos arauga gutumira milioni 800 uthuthuria ri uyu ni gwatethererie vandu vanene kumenya kuria mbia cia arimi ciatumikaga nae na undu uria wacungagirira arimi kugwata umithio munini muno kumana na ulimi wao. Nisikia wakicomplain mambo ya pesa ambayo imetumika kufanya forensic audit. Hiyo hakuna vile atungekosa kufanya, ndio tunjue vile walikuwa wanaendelesha faktoria zetu wakati walikuwa uongozini. Enos ni urereithia uria atongoria aya magurire migunda kundu weruri mavenagia arimi thogora wayo na iria itari anatethia arimi nginyagia umuthi. Mambo ya mashamba ndio iko na taswishi sana, ambayo tuliona vile walifanya mashamba yenye walinunua mwaka wa 2009 na 2010. Ekari moja walikuwa wananunua na shilingi 1500. Forensic audit ilioneshana wakati huo value ya shamba moja ekari moja ilikuwa 1,100. Na varia atongoria aya mari na masira mengi muno magotire ngurani na maria monthe mari bagirwa na mbia cia murimi. Makesi yenye walipeleka kotini, kila factory ilikuwa inachanga milioni 3. So far 70 factories in the country ilitoa milioni 210. Hiyo pesa yote ni ya wakulima. Hakuna pesa ilitoka kwa mfuko ya director ya kuoneshana ati wao ndio wanasimamia hiyo kesi. Guku Enos akivoyaga arimi kuthii na mbere kumagwatirira wirari wao mari atongoria aceru a iganda cia Embu niguo arimi mathii na mbere kugwata umithio makiria kumana na urimi wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ntetoni shinge mwarua ngina wa mabunge wa Egembe South tawe John Paul mwirigi na kuringitha na rietwa Agnes Kendi na kuringithanwa na nkushanio cia mugunda na mukari umwe wa ntere inu na rietwa Sisto Tuto kuririkana Kendi na arengete miti mugundani uyu uria makugeranira na Tito akiugaga niwe agairwe ni the ni wawe mugundo uyu agairwe ni the ari mwana omunini na nikio akurenga mitini kenda atumira mugunda uyu nawe Tito ariuga mugundo uyu ni wawe uria agurire mwaka wa 1960 na ena barua na nkinyagia title cia kuonania mugunda ni wawe. Nawe rutererwa mubunge uyu John Paul Mwirigi akiaria na ugite mugunda uyu ni wa mwarua ngina na nkinyagia na maratathi ende watho no rumirwe ni untu uria nkinyagia OCS Joseph Kameri athongirite na kuria mairi mama methiro makionania maratathi mao ma mugunda uyu. Nitabutu kwirwa ni Dennis Mugendi. Ni mwarongi nao mubunge wa Egembe South John Paul Mwirigi tawe Agnes Kendi uria kwirikana gutonyera mundajo mukuru mwe umukuru awitwa Sisto Tuto Mwambia na kwambiri kuri kamiti ya ntwire akimiendagia nawe ari mathagune na ukarie ne bomutano ngina mubunge John Paul Mwirigi. Te mwitho yo akoyo munene muno yo mitera yetawe indigenous trees na ikam preserve miteye yake mingi nte kwenda watura nontu miteye niyo kinya president ya gwitwa ande na thirikari ikauga miteu ikarikwa na nontu bwa kuria rio gona miteye iratemerwe ne Agnes enderia muntu umwe nara Kimongoro yaturwa ni muntu witwa Kianga na mwenda mwito jojori ntule ni akiru ni akachio Egembe South mukuru Mwambia ari athirani jwawe kuma mianke ya tene akinya ari na taito na baruga cionthe cia munda mwanka yo labakuera ya rotire rororo ika mwanka bokwana kegiri mwitho ne temporary mwanka yo rayo ekerwe 19 in the 60s
ira munda yoyo athimirwe wetirite na ara majani ni yara yukenda mira matare na yara ondire nawe Mwarongi na mubunge John Paul Mwirigi akuga ni jwawe atigiro ni moto tigithe onini nkwero imbitete nini mete yeitha onda ineretere munda kuma ke babo ho etawa Aquilin Muthomi ambitira munda at that time in 2012 ndare ya maina so athananirie munda yetha yue and another person as a guardian ndeko thiria skuru ntare ambesa sekhoya kuni kothia ta mundo kwa ndeko thiria skuru ndekhoya ndata ndona ngui ndomba kuni kothia tia mundo kwa na tweya na survey beta mukuru weta watuta eja kenda nini au kethera ni ekenda to ayana the boundary mukuru atejere lakini nonto survey bejere itwekere boundary twekera boundary inkwenda kwambiria kuritira mundo kwa ngwe nonto majani yuja kwero ye aweuro iyo ninketha ndena nambe majani under my name ende nderenda kurita ko clear the bushes kenda mpanda ni majani yakwa no reo ndekwambiria nini ndekwendea mitera iro mukuru wetu atota jere aromia baubare nini. Leo tumefika kwa sababu ya dispute kati ya two neighbors kuhusu boundary na kuhusu umiliki wa miti. So for now tumeangalia kila mtu ameonyesha upande wake. Tumesema we restrain, status quo remain, kila mtu akuje na document office, tuanze ku process, tuulize registrar of land. Whoever is going to break the law of maintaining status quo, huyo tutasema sasa yeye atusaidie kwa uchunguzi na yeye anafunja sheria. Lwarie na thimu na mubunge John Paul Mwirigi ariuga munda ni jwa Mwarongi na indi mutaratara ne juthinga tukumenya umabwa mantu na kuniondire Mwarongi na asietiritie kinya andiki banteto ati kwenda bamurika nteto iji ni faces zetu ndo zitakuwa kwa hiyo ni video. Kama mimi si contest hautaniniwa. Dennis Mugendi Weru Juma ntole ni akiro ne wandi ni akachio Gembe South County ya Meru. Tukithina mbere mucio mweno kuririra wona Kyoto ni nyuma ya muthaka wao na rietwa James Kirima gukwira njarani cia bori cigituo ni kiathimangiri na njira itikwereweka kuringana na mucie wa James ni ati agwatire ni bori cinde makurumira untu uyu merwa James na thire eringithania kiongo na ruthingo na nyumani ethirwa kiringithanagia nkinyanjala na ethirwa agikua aende mucie uyu wawe utigwitikia nteto ino nitabura Finazimana agutwira Njemwe kumantereche di mangiri nende ni kidikiro baina kyo na kiraba kwenda ni Kyoto kemutana wo James Kirima urano akuruba miaka 35 aririkana kwithira ni ndia ita ya uturopokie aenjarene chemwa bisa paporiti Nino James Kirima askari bejire thaa 12 ciarukire Juma pamugwata na betabo na gweke nini kia mwitari ndura bagweta nawe na ningita Jumatatu kintu daijire ndero atekuonekana ndero James na arakwira ciorithania na nyumba kionjara aura murango njara yunika jaire acoka ciorithania na kiongo giatuka jairi kwa atio kuringana na mutono inaora kinya umete nyumba ya weka miri ni omochari na kona mwiri wa mututigi ariwa aina maringiro ya mutwe na kinyanjara thakona watre kuri on Friday na on Monday etete antone jaki siu netire arero muthakana arakwirire sel na thai woni kuma mochari na confirm muthakano na kuthira na tuki kiongo na ringia tuka kiongo aja na nyuma aja na bruises njare newe hii nyingi na kuringana na utona kuona ni muthaka uteka atumba kuthwa achiringithia ni wa kwirwa arari mwana ke muno ina ndi arari productive stage life yewe arari amanka 35 narari na kana kamwe
kwa ikona nari na life nene muno gutura na ni asara nene muno ki family na nyanto pa community na muno atigite mwana we na imwana yang ukwenda kwithirwa na share bonde. Tukiaraniria na mabisa ba gituo kia thura bauite ni bawatire James arithirie mwiri na bamwikia mwanka gituo na kia borithi kia Mutindoa na atari na banja Kinyeriko. Nje ya Mututiginendi ne kwithira kiromba onto bokuthiatirwa na ndene kenda mwana wethira kiona kioto bakionanio kwa bwatino wethira atere oturubokie kirinjara cha mabisa baraba batire kwithira ni boba omukaria. Kulingana na ripoti ile twagwatire na inyangi na mantu yareragwa sababu ile ikweja na polisi cia kuchwira cia kugojania no tera irungi koguo ankuromba aipoa ejukanie na kanya kau nikende kona kioto kia mwana huu gikuonekana no ntukuri njare kuonania neo itendete gitendo kiu mantu akwereswa iringithania na mutwe utemenya kuiringithania na kuchiu na njara jairi no choko iringithania na ruthingo mwanko kwa mutwe tutika maturika jairi kwa kuonania yeu yari brutal manda kana kura wa kinyama kabisa na teka ari criminal kulingana na ukali na mwanka na arua itwigitwe manto ja extrajudicial killings chinge muno na kwa inkromba na nde aipa yukiatu ayu nikenda ikomba gukutwa ke yotoke mwana wetu ankoromba thirikari enthingatira mantu ja mwana kwa aikinya kuthi kwa kenda tu muthika twije kira kimurite bagerie kuntetheria tone kira kirite wenje msikirima jonto etire na usero ati ajitu kana nyethiro ina gasoro ikethwa kwinjara iriwe muraite na batu as a family kira tukwenda nikiotoke muthako tumenye nuwo muraire na ni jonto amuraire nikenda tumuchwira kiewe. Phineas Imana Ndeto Cheweru. Rego twithira tuna kanya ga kunogoka banini utikathie no aku. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Kuma guciaro kaga kenge kaije kieneja Weru TV itithuruto twikura na gutambaja rungu ni untu bwa kuwo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira ituko gukinyira go mutegeri na njira cionthe na ndeno wone Weru TV kiri Signet na Pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nandi turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untu bwa gututikia Weru TV rumuri rwa Amero. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko cionthe na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cia Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 ciogoro ntuko cionthe kana uringe na mbeji 0700 117026 no ntumirije kathoma gwa themo ciogoro on tuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Amero inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tune yeku. Buda, umefanya poa kunicall. Manze naomba nisambazie tu Kachwani bana. Auna chwani, cheki, nijenge kambao basi. Nijenge kakeredo kambao. Auna hata bao, basi kaashu basi. Nijenge kaashu man. Ashu man. Buda. Brother, nijenge jo. Nikundiala la buda. Cheki, vile nimekupunguzia hiyo yote chwani mbao. Ashu. Manzi, mabro ni kujengana jo. Nijenge leo na mimi nikujenge kesho. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tune yeku.
Orenge inkugwate ogeni tukithie na mbere ntusonishie bana wa kaunti ya Tharaka Nithi tawe muthomi Njuki na arutite watho wa gitumi kaunti-ini inu na ni watho uria ukethirwa ukiguna muno akariema ntere inu augite nyomba cionthe iria igwakwa guntuku tha ino ni ciithirwe na miberethi kana matangi magwacania runchi rwa mbura nikenda antu makethirwa makirutumira indi iria akwara augite ni kuringana na mibango yawe ya kibindi kiawe gia kairi wathanini baria augite nkuruki untuyu katigira ati antu matigutumira runchi rwa miburo muno na gutigira antu maria marentere iria runchi rwa mbura rutiganaga kanyaga kega gutumira runchi rwa miburo nitabutu kwirwa ni Samuel Gaishima. Miaka ino 5 water harvesting ikethirwe one of the big agendas cietu cia Tharaka Nithi na muno zaidi ni twenda kumirutha compulsory guti muntu gaka nyomba ringi Tharaka Nithi ati gwikira inyamu cia gwacania lunchi na rwikirwe tangini tugwacania lunchi twikagira nthi tugiria kuthukia nyomba ni gwacania lunchi twikagira matangini kana reservoir ire gatuma tu save lunchi ana maria makona mari kuria kwina mbura mingi ana mara makuture makubi na muthito makuga matepata na lonje mai na muburo bakube ni twenda mwegwe ni makite nyomba mekira mipaipo mekire tangi kenda ronjiro mankithirwa tugitesha rugatumika rura rungi rukiruka rutumiro ni mangi mara matena mbura mbiganu. Tukithina mbere aciari maria mena ciana ciina mawathe makuma antu betwe kiongo ni maurite thirikari ni ruthe untu umwega wa kurugura cukuru imingi cia ciana inu cia mawathe kenda igunika nkuruki aciari mama ni marombete thirikari iraithirie na kumatetheria na mbeca cia kurera ciana ino na nkinyagia kumagurira into iria makubatara. Nicholas Chabari ena nteto enu. Warira mainga machukuru mathiete na mbere ntere mwanya chukuru ikingagwa kinya antu baba ithagiro bainana bataukirito ni rungo be mwire kuma ntere cia antu beto kiongo kinya boiba buthuranetie nuntu bakwithirwa bethagiro baina bantu araba menyagira ana abao kinya bona kuga iba kuinga nikenda ana bao baithirwa baimejie egitarere arutha bakiromba thirikari bakirugura Januari baithirwa bakiririkano amonone atongeria na muno nkuruki kinya bakiromba thirikari yake chukuru imbinge cia antu baba ina magwathe nikenda abona akwira ana bao ramba ringi nkuromba ya skuru kwetha twina skuru iri okue nonto thai aciari babena na bena mawathe ibalelero ana bo kwithira mwana na mawathe te jumuisho ana beto iba kuthoma ana beto bate weta lakini akirisio ni kuritangwe kuringana bo ka eitarunka rete abo imbonete akirisio ikuritangwe kwa gwira mbara kwa kethirikari muno ni twolelwe skuru ira tomba kwa ni special skuru irerio ni mutuate division ireri kuraya muno na anto ao aciari baba inge bateomba kwendi kinya kuo na kinya uweso tebu bakwendi kuo kwina skuru imo batemenya kwithirwa baeta bonthe nonto mwana ina urakari kwina mwana wina untu bura gwe kiongone kiawe buteomba tumamenya untu bwa kuthoma into bira mwana ora kumya kuthoma kinjara amenya kuthoma ende nkaua kiriro mbari eto turi aciari thirikari no yukumire tukona na ba skuru ira baweta na bakona kithomo yana barabange nonto kinya boibethero bakienda kithomo skuru enkamandi tumba kwa nirantu bonde babe na disability babe begembe not enring orangiromba onto batu orinde itombere dika facility kanini tukomba kwitha tukia empowered kenda kinya tumba kwitha tukia accommodate antu tumba kwitha tukia accommodate ana baba inge gutiga tumba kwitha tutete bwega kando na mathomo aciari baba riuga ibethagirwa bakinyirika muno na muno igitari benukite na ana bao baba ithagirwa bena tukire bairungo mwanya bakiromba thirikari itetherie kinya ana ababa na njira kinya bagachuira akigina ke kubatethagiria na kinya kubanenkira into bingi mwanya nande na tawe tena autolo ke hatoinda skule tozali asinto dinambetete ansa anda haria
itoto indastura. Ana baba aneta mesekele asiari baba ya stress. Ana baba inge baterika no inya kuiyaura. Niba ya bako to kasio maneri abo. Nati kwenda kwa musiari ikweza kote inya bie na bio. Alafu kana kati anelwa to ana tonge kana kala kati anelwa to kimaka karera kala nto katena mesoke gorea. Tonda romba gezirikari. Eto menyera ne elele to ana to eto ora bakwelelia na bange ba primary na bambondeng. Kwethirwa kinya boniana boteyo tukumenya kwena into bibinge muno biethera bie byantu baba disability kwethera kwena bia cia disabled kwethera kwena card ana baba to beta cio cibitare bate kuria ya mantu tumenyetera kintu ticiona kwethera mwana itarira irwe nyeta cibitare uretana kandira mwana kamburo theri lakini mwanka thai batu into bibita tukinyira lakini tumabie kethirikare itukuromba thirikari ni lekeria into bia antu ba at least bone bo bawitethia bio kinyani kenda kuromba kuma thirikari nene mwanka thirikari ya county tombo tetheria antu bano ntu ba yukiria tua bomba kuritana bara batura baithi nyumba naramichie baturua kendenya batumba kuona ka kenda bongo bombo sibone antu kuma antu beto kiongo Gembe North Petan Class Chabari.